Hoy, hoy ikaw. Oo, ikaw. Napabaday lain. Yes. Kabaluman ko na natud karon gimingaw gihapon ka sa ako. Eh wala di ay. Ati kon. Kadlaw na dako, katambay ko karon. Tanawa gud ni kusog kayong ulan. Nakadumdum pa ka sa una. Bahala kusog ang ulan. Basta kita duha nag-uban. Kabalo ko, antud karon tinatanaw gihapon ni mga post na ako sa Facebook. Dun sa akong gipang buhat. Tinatanaw siguro gihapon ni mga kinsay nag-comment sa ako mga post na. Kunang kinsay ga-like sa ako ug kabalo ko ginatanaw gihapon nimo akong my day. Kabalo man ko na di nimo makaya na di ko tanawon, diba? Kabalo ba ko kadumdum ka sa una nakita pa stalker na baya ka kayo unsa na lang karon na dili na tang duha. Sa una grabe ka, sugay ka masuko sa kuha ba, kinapadilit ni mo tanan mga babae na wala ni mo mailhan. Ang problema lang kay karon pati sa imong kinabuhi di mo na kong gidilit o gibiyaan.